Ndabatsubuje mwebwe mukomeje kudukurikira kuri La Grazia Africa, nizere ko mumeze neza kandi Imana ikomeje kubana namwe. Nge ndi Energy Durumuri, mumeje kubageza amakuru agiye atandukanye. Ndabakunda cyane kandi bifuriza gutera imbere no gukomeza kugwiza umufungo, cyane ko burya muri Sudafite umufungo ni yahuzo ibintu byatangira kukubana iminaniro. APR FC abonye abatoza bashya b'Abafaransa. Ekipe ya APR FC itegereje abatoza basha baturutse mu Bufaransa bagiye kwitoza mu mwaka w'imikino 2023 2024. Barangajwe imbere rero na Thierry watoje ama ekipe arimo Tupisa Mazembe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'andi ma ekipe agiye kuri wa kabiri ya 18 Nyakanga 2023 nibwo hamenyekanye ko Thierry azatoza APR FC ku masezerano y'umwaka umwe, akaba yayifasha kugera kure mu mikino nyafurika ya CAF Champions League. Uyu bamwita Thierry ni umufaransa w'imyaka 60 wakiniye amakipe akomeye muri icyo gihugu harimo Lille ndetse n'andi makipe atandukanye mu gihe amaze imyaka 29 ari mu kazi k'ubutoza nk'uwabigize umwuga. Uyu mugabo yanyuze mu makipe akomeye mu Bufaransa nk'umutoza arimo Lille ndetse n'andi makipe atandukanye. Usibye wabo handi yakoreye aka kazi ni muri Afrika, aho yanyuze muri Tupisa Mazembe yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yabayeho umutoza mukuru wa Togo muri 2010 ari nayo kipe y'igihugu rukumbi yatoje. Fine FM yatangaje ko Thierry azungirijwe ndetse n'uwo bita Karim bakoranye muri Algeria. Birumvikana ande bakipe Karim yanyusemo nako bigeze bayagaragaza, ariko yabaye umutoza navuga ukomeye cyane ndetse wagerageje no kugaragaza ubuhanga bwe bukomeye cyane mu buryo bwo gutondeka abakinnyi mu kibuga cyangwa se kubaranja muri rusange. Dr. Adel wamenuje mu birebana n'ubuzima bw'abakinnyi niwe wahawe akazi ko kuzajya yongerera abakinnyi imbaraga. Akazi yagakoreye muri club zitandukanye, ikipe y'igihugu ya Mauritania ndetse na Simba Sport Club. Uyu mugabo kandi yari umuntu navuga ko yarashinzwe gutanga amahugurwa n'inyigisho ku batoza bagenzi be muri Tunisia. Abatoza bagiye kujya muri APR FC gusimbura umunyatunisia ndetse watwaye igikombe cya shampiyona nyuma yo kuyisigarana ubwo imaze gutandukana n'umunyamaroc Adil Mohamed. Ndetse bivugwa kandi ko Ndizeye Desire ubita Ndanda wabaye umunyezamu wa APR FC igikinisha abanyamahanga ariwe uzahabwa inshingano zo gutoza abanyezamu, akabisikana na Mugabo Alexis wari mukuru we akerekeza mu bakiri bato aho Ndanda yatozaga. APR FC yari maze imyaka igera kuri 11 ikinisha abene igihugu gusa, yigaragaje ku isoko ry'abakinnyi b'abanyamahanga igura abakinnyi navuga ko batari bake bagera kuri 7 uhereye mu izamu kugeza mu busatirizi bw'ikipe. Abo bakinnyi barimo Ndizila Tadeyo Luanga, Nshimiyimana Ismail Pichu Apama Songwe ndetse no bita Victor Mbawoma Banga Salmon ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Ufrata Thierry yagizwe umutoza wa APR FC ku masezerano y'umwaka umwe wose. Karim niwe uzaba ari umutoza wungirije muri APR FC. Bamwita Adel wanyuze muri Simba Sport Club agiye kuba umutoza wongerera ingufu abakinnyi ba APR FC. Ndabashimiye cyane, mukomeze kugubwa neza, ndabakunda sana, mukomeze kudukurikira, mukore subscribe kuri La Grazia Africa.